Posebno sam želela da zahvalim svim ženama, učesnicama koje godinama donose ovde poklone za ovu decu, a to 28 godina traje, i svim školama, nastavnicima, učiteljima i deci koja su se uključila u likovni konkurs koji traje 11 godina. Zahvaljujem svim saradnicama, ženama iz udruženja iz Odžaka, iz Deronja, iz Stanišića, Stapara, Riđice, Čonoplje, Kolu srpskih sestara, mojim ženama iz udruženja u Somboru.